dufitanye igisegeti udakunda abaturage. Rero umusore uri hano natambuka imbere aze dufatanye tuje gutabara n'abandi baheze mu bubata. Abasore bano karibu sana. Amashi menshi cyane. Urareba abaturage wongera mu muhereza amashi menshi cyane. Uyu musore aritangiye kugira ngo aje gukorera igihugu cyamubyaye. Dukeneye n'abandi basore batambuke baze imbere nabo bitange. Abasore bari hehe? Uyu musore rwose katuma amashi menshi cyane. Mugira imana n'amafaranga abakunzi b'Intare Official, uwo mwumva ni Clever Mbemba. Ndaje kugira ngo mbahereze amakuru y'umwimerere, amakuru ari kubera kuri tele, aho imirwano igikomeje mu buce bugiye butandukanye. Intare za Sanamwe zikomeje kwa advancinga. Abanyamurenge bari mu munsi mukuru Akagara gakomeye ukuriye utugara. Kuba yarafashwe ubona ko ari amahirwe, ari umunezero ku banyamurenge. Za programme n'ubundi nagiye mbabwira Kawusa byari ibintu bikomeye, turaza tubikurikirane murebe uburyo uko byagenze. Abasore bitanze bagiye mu cyama gufatanya n'abandi kugira ngo bubake igihugu cyabo. Ndaza kubahereza programme uko zizagenda zikurikirana, ariko murabona uko Kawusa ho byasojwe, ingamba n'amakuru byose murabibona ahangaha ku Ntare Official. Gusa mbere yuko wenda mbabwira iriya programme munarebera hamwe ibya biri kubera hariya Kawusa rwose uko bya biri kuhabera. Imirwano cyakomeje muri territoire ya Masisi, yaba muri Bashari Mokoto, ubona ko Intare za Sanamwe zikomeje kuhakora agashya. Ariko muri Karembe Wazalendo bacu baracucumwe, n'ubu ngubu baracyacucumwa. Ni ukuvuga ngo ubu defense bwari hafi ya za Karembe rwose Intare za Sanamwe zabukoreyemo icyo bita kuzihindamo ubudehe. Zabuhinzemo ubudehe bwose bwashize burundu. Abarokotse, abacitse ku icumu, abenshi babaye n'abasazi. Ntabwo ari ukubeshya, kuko ngo hariho 6 babashije kugera mu Ntare za Sanamwe, baraza baracengera bagera hariya za Kivuye. Ubu ngubu bamaze kugezwa Kicanga, ariko abo ngabo 6 bose bavuye muri Wazalendo ubu ngubu bari mu bitaro, aho bari kwitabwaho n'abaganga bashinzwe indwara zo mu mutwe, kuko ngo bagize ihungabana. Uri kumaza ngo ino mbunda yitwa ngo iki, akakubwira ngo ino se ngo ni isuka. Wamubaza ngo none se ngo izo bote zawe ngo ko imwe ari umweru indi akaba ari urutuku, uko ari ukugira ngo amenye ko mfite amaboti imiguru 2. Wamubaza ngo mbese ngo icyo wambaye ngo ni igiki, ngo ino sahani se, kandi yambaye ingofero. Uri kumva yuko byamaze kubacanga mu mutwe, ku buryo ibyo ndi kubabwira hejuru ikintu bita ikibombe cyakiri kubugira muri Bashari Mokoto, muri kiriya gice n'ubundi aho abarwanyi bo kwa Jean Marie Bonane, abo kwa Bakagiri, abo kwa ba Mike Juliet, abo kwa Banyeganyega, abo kwa bande n'ubuntu bwinshi umuntu atapfa no kumenya. Abo kwa Bandayi nabo ba Obedi n'abitwa ba Ombeni n'abitwa baki, bataye umutwe ku buryo ubona yuko Jean Marie nawe ahari ibintu byamaze kumucanga. Reka nsuhuza abanyakibarizo. Hari umugabo witwa Gipema wa hariya Kibarizo, niwe wajyaga ku rugamba mbere akiri umusirikari, kubuna amaze kwisazira mperuka ari chef de localité. Niba ngubu wenda ndaza gukurikirana amakuru. Waramubwiraga ati ngo baramubazaga bati ngo ibintu bimeze gute, ngo mayi zo muri PSLS se ngo zaba zigeze ku gashyamba ngo cyangwa ziracyari ku rupangu, wana ngo ibintu ni davunonde. Icyo gihe bagakubwira ko ibintu byakomeye, ibintu byakaze, ko ari ugukizwa n'amaguru. Gipema aho uri ntabwo meruka amakuru, ariko reka ngusuhuze.
tuwuze abaganga bose bahari za Kibarizo, hariya za Kirumbu, naho ni agasantere de sante gasa naho kihagazeho, nabo ndabashuhuje. Umugisha w'Uwiteka Imana ukomeze kwibana nabo, ubona ko nabo ari bamwe mu bari kwakira inkomere nyinshi za Wazalendo. Ariko icyo nababwira cyo nuko intare za Sarambwe ari ababyeyi, abantu barasa aduyi, bamara kurasa aduyi bakamujyana no kwa muganga. Ibintu ntabwo biboroheye hariya Abanyamurenge. Ariko reka tumanze twakurikirana ibingibi bya hano muri Kausa, tumara kubikurikirana ubundi mbahereze program, cyangwa mbere uko tubikurikirana reka mbahereze program. Kausa ku cyumweru ejo bundi imihango ya recrutement, mobilisation no gusensibiliza, donc kwerekana ibijyanye n'icyama yarabaye. Inyamitaba iraba none ku itariki enye, ni umunsi ni kuwa kabiri, n'isoko ry'Inyamitaba rirarema. Nukuba ngo ku itariki 8 bizabera muri centre ya Muheto. Reka nsuhuze chef de centre Gashema. Iburungu bizaba ku itariki 9. Reka nsuhuze Madiadi, nsuhuze na Bamaguge. Imweso ni ku itariki ya 11. Hano ndavuga ni muri kuno kwezi kwa 11. Muhongozi ni ku itariki 13. Gashuga ni ku itariki 15. Kicanga ni ku itariki 17. Urumva ko abantu bahariya bose, reka mabwire na diaspora zihari rwose, muhamagare abantu banyu mubabwira ati nimuze murebe ibyiza bya Alliance Fleuve Congo ma 23. Ngaho reka tumanze twakurikirana ibya hariya Kausa. Nongwa mu cyama cya FM23 ni obligatoire. Twumvikanye bagabo? Ubwo rero umugabo utazajya mu muganda ubwo azaba afite indi ngoma ari gukorera. Chef Rujugiro gira saa 12 za mu gitondo ikarangira saa 4. Ayo masaha azabananira abagabo? Azabananira? Rero umugabo utazajya mu muganda, ntabwo uno muhanda wacu ari Kinshasa izaza kutwubakira, uretse imbaraga zacu twebwe ubwacu. Twumvikanye neza? Ikindi ababyeyi, ntabwo nimba turi muri revolution ntidukeneye ababyeyi b'Abanyamwanda. Twumvikanye neza? Nimba abagabo bagiye muri Sarongo kuwa mbere, nawe mubyeyi kora ku mbuga yawe hase neza. Kandi ikindi ntabwo dukeneye abagore b'Abanyamwanda batamesa. Muje mumesa, mwiyuhagire, muhagire n'abana mwabyaye kuko nizo nshingano zanyu. Atari ukuvuga ngo umubyeyi azoga ku cyumweru gusa, bazoga ku Sabato gusa. Muje mwoga no mu yindi mibyizi. Twumvikanye neza? Dukeneye kugira ngo mutandukane na bababyeyi bo mu gihe cy'Abazalendo cyage bakagira babaganga n'abandi na babandi banyeganyega. Twumvikanye neza? None n'igihe kuko uriya Kagiri ni umwana wacu, umuntu azagaruka azasange Kagusa yasize yarahindutse. Igihe nyeganyega azagera hano azasange abaturage bakagusa barahindutse. Abifuza ko tugiye kujyana Kinshasa, tugomba kugera Kinshasa, bashyira ibiganza hejuru. Mumanure abifuza ko twajya gutabara abaturage bari kurira ba Uvira, abaturage mwishimiye ko nabari abaturage nabo bajya gutabagwa? Murabyishimiye? Kababwira rero basore bakagusa, abagabo bakagusa, ubundi baravuga ngo ibyaye ikimasa y'icunguriki. Ibyaye ikimasa y'icunguriki. Arega yuri umubyeyi ukumva none se kazambabazi mugira ngo data makuza umbyara ntabwo yishimye ko afite umwana w'umuyobozi? Arishimye ntiyishimye?
yishimye? Ntabwo umubyeyi wabyaye administrateri yishimye ko yabyaye nawe administrateri wa teritwari Masisi arishimye? Ntabwo yishimye. Icyo ushaka kugeraho uragiharanira, niko biri. Ushaka kugira ngo utandukane n'inzara n'ubukene urahinga, niko biri siko biri? Urabona kagusa musa neza, mutarese mwasuku nguku. Rero n'igihugu cyacu nta bandi bagomba kucyubaka uretse twebwe ubwacu. Nimba Generali Makenga yarabonye ibibazo byari biri mu kano karere kacu, agafata iya mbere akasiga imirimo yo muri guverinoma kugira ngo atabare ubukongomani wariraga, akinjira mu ishyamba agasiga fonction nziza yamuhaga amafaranga akajya muri Sabyinyo, ni kubera we muturage wa Kagusa. Mumuhereza amashyi menshi cyane. Ariko uzi kugira ngo urangize imyaka irenga 5 mu ishyamba rya Sabyinyo hataba umuturage ubane n'inyamaswa, muri ubwo buzima bworoshye? Buroroshye? None mugende ngo icyamba kigarukira ni Kagusa gusa? Dusubira muri Sabyinyo? Dukomeze imbere? Rero niba mukene kugira ngo dukomeze imbere, heneye abasore batambuka imbere, bitange abasore abumva ko AFC/M23 tugatabara abaturage ba Uvira, tugatabara abaturage ba Warikare. Farawo dufitane igisegeti udakunda abaturage. Rero umusore uri hano natambuka imbere aze dufatanye tujya gutabara n'abandi baheze mu bubata. Abasore bane karibu sana, amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Urareba abaturage wongere mu muhereza amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Uyu musore aritangiye kugira ngo aje gukorera igihugu cyamubyaye. Dukeneye n'abandi basore batambuke baze imbere nabo bitange. Abasore bari hehe? Uyu musore rwose katuma amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Namubonye hii ni wakati, hii ni muda kusudi tugomboe ichozi wafikana yamagaye kese turi taba taguzabura bo kugufasha b'Abakenga, taguzabura bo kugufasha muri ki. Abasore begera imbere. Masisi, Goma, Bukavu kwa umoja, Kivu ikainuka kama biri siko biri. Urabona Kagusa musa neza, mutarese mwasuku nguku. Rero n'igihugu cyacu nta bandi bagomba kucyubaka uretse twebwe ubwacu. Nimba Generali Makenga yarabonye ibibazo byari biri mu kano karere kacu, agafata iya mbere akasiga imirimo yo muri guverinoma kugira ngo atabare ubukongomani wariraga, akinjira mu ishyamba agasiga fonction nziza yamuhaga amafaranga akajya muri Sabyinyo, ni kubera we muturage wa Kagusa. Mumuhereza amashyi menshi cyane. Ariko uzi kugira ngo urangize imyaka irenga 5 mu ishyamba rya Sabyinyo hataba umuturage ubane n'inyamaswa, muri ubwo buzima bworoshye? Buroroshye? None mugende ngo icyamba kigarukira ni Kagusa gusa? Dusubira muri Sabyinyo? Dukomeze imbere? Rero niba mukene kugira ngo dukomeze imbere, heneye abasore batambuka imbere, bitange abasore abumva ko AFC/M23 tugatabara abaturage ba Uvira, tugatabara abaturage ba Warikare. Farawo dufitane igisegeti udakunda abaturage. Rero umusore uri hano natambuka imbere aze dufatanye tujya gutabara n'abandi baheze mu bubata. Abasore bane karibu sana, amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Urareba abaturage wongere mu muhereza amashyi menshi cyane.
Murabibonye rero ibyahari ya Kausa. Reka twigire ku bindi kuri no nkuru ishyushye. Ni inkuru ishyushye n'ubundi ntabwo nyitindaho, ndaza kwivugaho umwanya muto kuko ntabwo dufite umwanya muremure cyane. Ntabwo nyitindaho rwose. Ni inkuru n'ubundi ikomeje kubica bigacika ya Lieutenant General Pacifique Masunzu. Pacifique Masunzu, chef d'état major Kinshasa, niwe wimanukiye araza aramukacira aramufata. Amaze kumufata, bamwe mu barinzi ba Pacifique Masunzu nibo bari bamufashe ku rutugu bamujyana, baramubwira ati we ingiya. Bamushyira mu ndege. Bamaze kumushyira mu ndege, ubundi bamujyana Kinshasa. Amaze kumujyana Kinshasa rero, Kinshasa urabizi ko nta kindi bagiye kumukorera uretse kumufunga. Ibyo ni bimwe mu byigaragaza n'ubundi hariya muri donc ubona ko abo mu bwoko bw'abanyamurenge n'ubundi bakomeje kugirirwa nabi, bakomeje kwibasirwa. Ubona ko n'uriya generali Eric Ruhora imbere kugeza amagingo yangaya ni umunyamurenge, ntabwo arabonerwa aho yajyanywe. Ubona ko abanyamurenge nabo s'il vous plaît ntabwo bakunzwe muri Kinshasa, nubwo turiya tugara dukomeye dukomeza kubashyigikira, ariko ntabwo bakunzwe na FRDC, ntabwo bakunzwe na Kirombo. Ubona yuko n'ubundi ibyabo byo kwibasirwa rwose ari ibintu navuga birenze igipimo. Birenze igipimo. Ahangaha ku bijyanye na Generali Masunzu. Generali Masunzu hari ibintu byinshi byo aregwa. Hano baravuga yuko Generali Masunzu afungiye Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo. Bakavuga ko ari we watezaga umutekano muke muri FRDC, ari Lieutenant General Masunzu Pacifique. Amakuru rero nk'uko batubwiye bati General Masunzu ari mu nzu y'imbohe. Impamvu y'ifatwa rye bavuga ko rishingiye ku kuba aherutse kugirana ibiganiro kuri telefone na Joseph Kabila. Ubyumve neza ngo yagiranye ibiganiro na Joseph Kabila, bikaba byagaragajwe na raporo y'ikoranabuhanga apareye yerekana uwavuganye na Kabila. Ati bafite uburyo bwo kwerekana uwavuganye na Kabila, ari byo byatumye bafata Masunzu. Biravuga ko kuvugana na Joseph Kabila byatesheje agaciro inzego z'ubutasi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba ari byo byaha Masunzu akurikiranyweho. Masunzu icyo akurikiranyweho ngo ni ukuba yaravuganye na Joseph Kabila. Niba koko yafashwe ibi byaba ari intambwe ikomeye mu guhindura imiterere y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibi kandi byerekana ko Tshisekedi atagikeneye abayobozi b'ingabo bakina imikino ibiri, bashyigikira ubutegetsi ariko bagafatanya n'inyeshyamba cyangwa bakazishyigikira. General Masunzu usibye kuba yarayoboye zone ya 3 y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asanzwe azwi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu misozi ya Uvira, Fizi na Mwenga n'ahandi. Ifungwa rye rishobora gutera umwuka mubi mu ngabo cyangwa mu baturage bamwe. Ku rundi ruhande bigaragaza ko Tshisekedi ashaka kugenzura ingabo mbere ya 2026, ariko kandi ibi nabyo bishobora gutuma ingabo zirushaho kudahuza imbere mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'intambara. Uri kumva ko ibi ngibi abanyamurenge barishima kuko n'umwe mu babatezaga ibibazo bigiye bikomakomeye. Ku rundi ruhande ukabona ko bishobora kuza guteza akavuyo gakomeye
mu gisirikari cya Kongo, kuko aho Munyamurenge ari akavuga ati generali runaka arafunzwe, generali runaka yarafashwe, generali runaka bimeze gutya na gutya, nta Munyamurenge uraba muri kiriya gisirikari ngo yishime. Aribyo bariya bagasita nabo urabona ko nabo ubwabo biza kubayobera, nabo ubwabo biza kubayobera bakavuga bati kumbe natwe ruri abandi rutatwibagiwe. Urabona ko nka generali Eric Ruhora imbere yaburiwe irengero, n'abandi birajya bigenda gutyo. Bakunzi b'Intare Official rero ndabakunda cyane kandi mbitaho. Wenda reka mbabwire kuri no nkuru ntoya ya hano i Murenge ko Twirwaneho ikomeje kwakira abarwanyi benshi bari guturuka mu moko atandukanye, abari guturuka mu Bafureru, abari guturuka mu Babembe, abari guturuka no mu Banyamurenge barindi bari babaye utugara, abari guturuka mu Bayindu, abari guturuka mu Babuyu, n'abari guturuka mu Bavira, bose bari kuza kwivangana Twirwaneho MRDP. Kuraje ku baturage bahariya bakomeje kubona ko igihugu ari icyabo, ko nta wundi wabarwanirira buretse bo ubwabo, bakiyunga n'abandi kugira ngo bakomeze gufatanya n'abandi mu kwiyubakira igihugu. Tera inkunga rero Intare Official.